Duntachi gi Nesel Charju gi Lerin Pini go sub da chikhalu paro wansil pekhangle Dzongkha jumi lebim chenjo da senam lhab nga chingi gi honle kuzambo seshuni ta tambara Nesel so din dishuge Miwang nga da rimboche da miwang gelchin nam ngi gi London lu miwang gem Elizabeth II chogi purjang nasalu deju nai Dukta shil tsokdigi Bhutan believe semi gyakhabgi ngota sabdi certain day. United Kingdom gi miwang gap Charles III chogi denda phiu shindu miwang ngada rimboche da miwang gelchin nam ngigi chida digi chise chugu gi se London lu miwang gem Elizabeth II chogi purjang nansalu deju nai. Westminster gi ishu gendu na nami miwa game chu gi puja de zamling gi ko tipzu da chika mi changkha ma shipchi gi jangthong da yongdil na le jekha shudi yubi Miwanga darin boche da miwang gezun namni gi kaza UK gi miwang gap cho gi puja nasa chen nami tsugi tenlo sutun gi lerim goden tap nasa luya deju nanu. Lerim tina Japan gi gap Naruhito da Netherlands gi miwang gap William Alexander da gelzun Maxima tele Luxembourg gi Duke Henry da Duchess Maria Teresa tsuya shuyo bime. Te katsab churukam chika miwang ngajab cho da miwang gezun namni gi Westminster gi tsokhana chuendi miwang game shamilu nyangin gi kyuti da tumen tsu pyu nanu. Janda nesu gi tenlu ishtoji gi nyeju bewi. Gyakhab nalu neji COVID-19 le tembi tab madyosu seni lu lakha tande bi yubi. Iru lunchi yisagi sabmi magi se gyakhab na menkab gi chapse di thosuchi yubi ka nebub digi shube minado yuble neyam di shiwi taksenchi inse selda penu. Du gyakhab gi zapem gi chele sansam su lok go chiwi shuma gyakhab na omithu gi neji COVID-19 gi takche be mangoba jisuni eme. Iru kelo chuni enche be mithu gyakhab na jiwikab nebub gi namba sab chu tatok beni gi tenle zigo chuna lu hebda tamkha da thi di RT-PCR gi takche beguni eme. Te lenchen yi sana le nechi certain chi tami da tibda gyakhab na neji COVID-19 di chezin bechu di yeble kakcha gi lamlu chu yancha tani di nyensung yebe eme. Chi lemi ki komi da nimchi gi tenle chi lemi ki komi chu gi kore lemi chu menkap chambe chap yebdi nyeden zoguni eme. Te nechi certain da tibda menkap machami chu gi tiru chobi shuma sowel henka na le chap suni eme. Neji COVID-19 gi menkap kachira inru kapting ni chamidi menkap chambe chap yubi tansu inru Johnson & Johnson gi menkap bewachin kapting chilege machabru menkap chambe chap yubi tansu tini ime. Te neji yebe temitu nimnga giri su diguni inru sujagi neyun chambishuma takche bemigoni ime. Doru jungi sansam tsuda di junjal tami tsulu nyensung diche gi shabdu diya meb bezoni ime. Te tsarim gi neta temi da hema le zukha neji yumi tsu gi kare di lalin tabgu bi jabnin bewu ime. Janda nisi gi tenlo tsring zam gi nishu bewi. Europe chikdom tsokpa gi salhab gi se sanam da nasil henkalu Euro saya chenga doram bepchi. Te mangul diye gyakhab na yunten gi sanam zatung yardatani gi lerim nalu lalin tabni ime. Legul diye Europe chikdom tsokpa gi Euro saya sumchu soji chinibe kelen bemi da tidi imda legul digi namshi jurwa da shungchung legdin dele churi kompil gi lerim tsunalu gabni ime.
sabtungi tingindi zotin madau gi tolabe sosunigi chudup yabatani chila niba sodalu tengachira tani ranjingi tingindi su pise nyamma chubabe pise lekchigi tolabe competence nigi tablam chila te sumba sodalu tengachira teta tangba tingin tennigi tenshu yadatani chi niba di pise lekchebe shinala ngachira yundengi tolube shinala sonjur lejimbe nankena ngachira gi sukham chetingi dalo gyakab nankena chesuni dalo nankena tambal benigi tablam Europe chikdom chokpada tugi banai chongdil chapchurgi laguldi duchi ju dumi da tindi jadu ni gi Europe chikdom chobi shungsabgi chobi khathule du gyakabdi gompel nyusubi joyubi ekhanale gompel jomigi nesena kenilu japchursu tho thidi bera bionsi ime the Europe chikdom chokpada dugi banai chongdil chapchurgi laguldi geyongi chongdil da maza shichuk chidi chirsong yada tangtablu migdi lojigi hema gochunu legul diletin dubi chongla bemitsugi khore chache khamado tonta ni hapji Europe da Asia dele US gyakap chuna chirsong thapnilu phento chunu Bio Bhutan semedi dhulu yongda yobe ngotachi imda lede de chilloni tongchanga lu gutsubikab humchutsagi mahu chamchi tenu. De lede tegi choda ugin gilamena Bio Bhutan zumgi chongla chungkuda parma bemitsugi khonrei tönkezo gelchi chonglamna lu yongda techira mindu se shechi. Inru kugi shemena Europe chikdom chokbada dhugi chondel japchurgi legil judi chondelgi lamlu de yada tansudi yobe ime. Yeah, we are a very small company. Lede chungkuchi beole thinki tsuya nyosu chileke tenimi. Thinki mashu chira taship sulu zomi ngachiki Japan da Europe chidom chopalu chirchong bedo yeru khonlu mixil gira ngojurgi theka geko madobe guptu te lakhirchi mebi kanle ngachiki thinki di dulu zozuchi inse labalu jomi tobe dibole ngojurchi gupti khachera chewe te legil digi kokab leshum chitopchi Certificate. So now with this project we have created this condition. Dare legil tigi olo dumra rigba da tazo tele lazo gi lede nalo chongla chungku da parma tele shingla beme chikdong jibjagi chirsonggi chonglam chuchi da chiga dewa zodi yubime. Think about the think and work. Europe chikdom chokpa gi ngalu chirsong zinchong gi la bini lu go kapchi ti zumbe thank you chirsong thamni da chonglam gi ko le ha gu chuchi dibyo le nga da shimi chu lu go kap le jum chi me Me and to all other beneficiaries. At these small entrepreneurs, na lu chongla chungku bemi su yuble khongi khatule gelji chonglamna jotubigi thingki chu sunida kamchamni su mishebe ngachigi kyakap madu chulu ngoju betang madu be tu semidi hagui te chondardi juidi khongi khatule ngojur betangi kole leshumbera hagu that chuchi helps send to the other countries. This project, like when we attended this trade fairs and all, like we just legil di go chu be hema chongrik demten na nyamnyong da ne kap chu gani ami ba de khato chi ngachi gi demten di na chirsong zinchong da lamlu chu gani ma shiba chachi ka chi mi di ba bi jui iru legil di leten ngachi gi chirsong gi zinchong di lejumbe hago di like how to handle export management. Gelchi chondel tewa da tibda legil tigi gyakap chugi pa na chirsonggi neze da jentab yada tani nalo pento chundi yobe ime. Janda nesugi tenlo samten toka gi nyonjude ishtoji gi dulen bewin. du gyakab di taship gi dinlo logdi kopshimi date duk tashil chokdi gi gyakab gi ngota sapchi sodi yob ime the Bhutan belief semi ngota dia zapasa gi che lenchin lodi chiringi certain nai gyakab gi ngota sap dia hema Bhutan happiness is a place se yumi gi sablu goji be yup I te ngota sap Bhutan believe semidigi mau palu chinshuda mikte ke yubi da chintem ime lenchin lotus ringi sumina ngota sap digi mide da thumchu hinsa sada nyensung yup thakur chu nyensung da chechung bedi yup im nyeden zo se ime lots of excitement. We are opening our border gates at a time ngachi gi tonyam da chebe sansamsu lokti kopchido de zamling ke khap shensu yi chese yu chi chewe du che khara I nem digi ngachi gi chorim da mi se netana chuchi tai
주체아님 치가 ngachigi khathule shabtuchu darigi duida thumbe shenda madobe yuble ngachulu yichi kena then I'm sure one will believe in us. Lerim the day duk tashil sogdegi tashebi denlu choktham gi lamluk sapchiya gojibe lamluk sap dina tashib chugi chetham gi denlu disho chu yonde nabe khoragira chuchuni immache tashile de judibe ya chuchuni ime Hemazum member lamluk sap dina tashib chu gya khabna wonshimle nim gupchu chenche de chobbi ime janda netsul gi denle pema salrun sringi ngechubeu I Sowi la be mitsugi neji su suedi ngezin beni da yanchin menchi su lejumbe mabemi digi nepsulu hengera tab madu tendo yube ime. Iro tizumgi tab madu su senigi tablam chibdi petengi chongdar lerim su chidi sowi la be mitsugi chodub yada tani di ime. Dibeole timbolu yubi gesar gebo sorik chula lobdi nalu chida digi chise chubdigi se petengi chongdar tewachi goji pedibi yup ime. Tewadigi nese toshogi tunken sujidi sowe lejep sulu kore chodub yara tanina semshu chinsobi rewadu. Maji sowe ledegi chilo niktong chunilu gelyung soten menkana gelyung loburgi sherik tewadi shizu ber yup inru tato sinse rewa kedozum chira jomatubadu. Te tewadigi rubre lejumbe tematsumediya petengi jongdarsu goden tabni gitonle tewachi meni digi in se shepime 1001 1002 1003 1004 back Tebeule tewadigi migdensu drubnina lentapke ni gitonle kisargyabo sorik sugla lobdeda ruluyebi Japan gelchi nyamdre ledegi chilo niktong kechi chidagebina gojebemi longagi kerik nyamdre legildi lalen tabdo yopime The component we have doramdi yensa shibja tunchu dechigi ti te jongdar lerimna kechoda chachigi chapchur benitsu in dari peten jongdargi tewachi goje beyuble ngachigi petengi chacheda yongrelgi tunkyunsu chapchur beni using that the clinic service provider can learn about how to deal with the patient. Te legildigi gyakab nangkyugi sowe lejepsulu loburgi netangsu zinchong taptangi jongdar chini imle nebgi ninsungda sowe shaptotsu yatra tangsuni ime. We have conducted Dunta da bachina jonda batsulu mitse sungchobda lobur shaptogi tolu jonda suchi jonda dia jaga gi loptem batsugi dubi loptem batsulu jonda chintablu mikti gode tapchi dia sora gyakhamna lobur gi shaptotsu yada tang tablu yi instructors by the Indian instructors coming through Jivaraksha. Taregi jondar lerimna drubi sowi kecho kechingada menyop kom kechigegi menyop chuchuda chungso ngapchu dechilu petengi jondar su chindo yopime. Te gelyongi neseka sowe tab madure tembachin tewadigi gelyong soten menkanlu japchur benigi tönle loburgi menkabe lalen tapsuni ime. Janda nesu gitönlu karmawandigi nesdi shegesigi njibewin. Mimang lobur shapto su pento yubeb chin tsuni tönlu gelyong tsijib wanzingi sowa da timsung dele lamjul nyensung da geldun wanzin lamsul lekungi shapto chimitsulu mikselgi dewa tapsa jutin ang chibe shagobi jabnin benu. Te jabnin dia tanja kamchika gelyong lamjul nyensungi ledil tsijibgi nyenju nalu kedi yube ime. Nyenju nalu debe jabnin ke gomi dia dari lobur khachewe jabtu tsugi denlu chetal goya ang soso bera yeble digi mitsu tab madiu tembe kaplu zidi guthomdo yini digi ime. Dia gadem chibe michi numkor thuken jundi nepten dabachin dambara khache shu chipti neba mi so numkor bogupti ime iru so shabtu digi jitin di mi ma shu chigira mi shedu yuble shabtu jimi chu josu chibe dewa thapchuba la khatang do yub shechi Dizumbe daru shemi lobur shabtu chugi denlu jitin soso be yubda dia timsunlu nyinju benigi denlu chi sumda Timsu mese de chinlu chi lekor dele lokme shabdogi chi ni nga lekor da nidil shabdogi denlu chi ni nga be sosube radu dibini digi shabdu lemi chuge lamina lobur sowe shabdogi ang
lasha yini digi jabtu ditse kha thopni na thopop mezi ime action joachin teta bapati call chap gop di number ti chakse tu bala ambulance ki du tele 113 se police ki traffic ki su ki tu teta ngachi gi situation anjum china hebdalu detail ngachi gi number am chi sem kho mi bala sem kho mi dalura te ngachi gi number sem kho mi chi e wachin detail ra anilo call chap china be tela ni be call chap danjum problem chi ji danalu ani be ji ani be number traffic the ambulance number so lesser the wala 113 112 dizumbe on the spot with the kongi temperature no stam so wala number so even digi the number chibe the ro chige khabna zumbe the zumbe 911 anzum chibe nalunga chiduge khamna the number chi bachani taptini mese shinila chibe emergency re then anzumbe wachi mola machi number chi bachin tapdeni meba je number so ebda ngachi gi ani chiri shami subela tete hospital na tamda fire na joni do de tete fire gi na chapda ani telecom na le pha ani be joni do bala ani be da atsi number same be dewa chin ngachi tab deni me se shunila The Runiju the tip the Shimi Gakab Lasha Chi Zumbe Dulu ya Shabtu Kha Sosu Tsugi Denlu Jitin an Sosu Tsuna Jitin Tango Pib Bekenu Digebe Mimalu Lobru Kachewe Shabtu Tomnilu Ditsi Godo Yubbe Eme Tetijib Ladin Yenshunalu Lobru Shabtu Gi Angtsu Chibe Zogobe Jabnin Bimidilu Tablam Tenigi Denle Hemai Dauna Soel Henkada Timsu Lamdil Yensunda Gildin Wansin Dizumbe Lamsil Lekun Tsu Chikap Chenu Digang ko dewa yubi wanzin tsugi jabtu tsugi denlu jagwe lamlu chi zinji tabni be kecham yub ime. Janda nusigi denle samtin dolkar yin injubiu in. Rangi tenlu chimchabdalu tetekap lakusu nonosa jomatuba bungam gutonado yub in. Iru tizume tab madeusu mingobesi noachin shabto lenkagi tabshiji tendebedu. Jodatsugi kore chimdi certified builder se ngojur yubi zotin lede sulu chap chubachin jamto to on se shebime the certified builder se mitse gergi chimchapni tenlo shungi ngojur na yubi lede ime lenka gi zaphup gi se lamlu goji bemidate zotin lede sum thoki bedibe yub ime Chimchabe kap zoki benile gotsu lemi chinida lasalu lachu tatok beni chinse gara jodati gi begoble gu nyokda chi eme iru la di chu gara ngojuri be zotin le de chu gi be chuni imle chimgi joda chulu damkha yup eme you basically have to be the contractor for the construction of your own house. Chimchabdalu chimgi chuda di khabab zumjibe labe gobe. Tetale pha ngojuri bi zotin lede tsulu tuda bachin kongbe salu chutsumi da mitsumi lasobi zorik gi mitop tsuda tuichezu malan lambe yuble jamtoto bebesu. Currently, that you are doing when you are constructing house, that will be done by taken over by the certified builders. Chimchamni be yumi joda chu gi ngojuri be zotin le de chu damkha chap chu ni den le de de chu gi siju chu gobdu zeshichi I'm also hoping that the ministry and CDB will come up with certain policies. Hengak dang sotin kompel kechugi khatole mi chugi ngojiri be sotin le de chulu lote chuni denle siju chuya chamnoi rewai wanzin chugi dizumi sotin gi la chu ngojiri be le de chugi bego sewe siju chi so dabachin le de tisuda mi sirchu dele gyagap ki beljulu pentong. Not only the builders but also the people and the economy of the country. Till now we can see that all the works, all the private buildings are built. Ngachilu dizumigi kokop topdalu dubi misulu yogi kokop chinsube. De tegale ngachari tirudi gyagap nara dubmase yogi kokop zosube. To be done before you start the project. Lenka gi kemi na chimgi joda chu gi ngojuri be zotin le de chu lalin thap chu ni den le du gi chimzoi lamlu na yebi kheri gi ge kho chu damdam be ra lalin thap ho ji imda di chu ya zotin gi la chu ngojuri be zori gopin chu gi tatok benida dinalu ngojuri be chu chu mi da me chu me gobbe eme lamlu di gi ga khamna zotin gi le de chu na kheri gi juwa baung chu be rewa kip ime Dari ga khamna khabab ton ni da dinje di chi yup ime janda nu sigi denle samtin dolkar gi inju biu in Pema gasil nganglam chomka mimang da lezin dele kergi isa kechi hapchi yuble
Tomdina Mixel Gira Isana Chomigi Chankadi Yarsing Jodu Yubi ime. Iru Tomdina Chotin Tewada Tunkin Sumip ime. Dibeole Pakap Chika Chomi Dzongkha Chodugi Tomdina Karokigi Chotin Kansu Gopchi Chunibe Tato Dibetu. Dzongkha Tsokdugi Chilo Nidong Chudulo Dzongkha Tina Drayangda Shimitoten Kansu Gopchi Machubigi Tuchite Mide Daregi Tuchigi Tumdachi Yancha Tamime. Diya Tsokdugi Nganglamda Tenchi Tomkalu Karaoke gi Toten Kansu Tutolera Gopchi Chobeime. Iru Dayang Gopchinigi Tekalu Kakcha Bedira Yubime. De Nganglam Dzongkha Dakchongda Tipda Toten Tewazu Semgi Tsage Mapo Beninalu Ka Cheshuchi Insi Shiji. 다니 또 땡쭈니기디 도아티미 레샤티 시주니 촉다 마지명에마 다 사고기 로케이션 클리어런스 대안이디 둥카 톰데 종합세 치디 다nga chigi azum location clearance entertainment goyi gobe the location clearance di ta sunigi nawanchi chokhangi data ani jena Nganglam Tungpagi Pimi Tuchar Tilu Sane Jungi Kotipsugi Chapchur Pino. 미세 자식 이나로 가르기 좀더 주변진다 이나로 미세디 소야레 오메 같이 나오는 디다 케빈 bombe라 중기 메시지도라 나 토강기 다 지미 자식이 가르기 디잡주 제디기 이나로 때나들이 나오는 가르기 디 토탁지 때때 나오는기 데려와 때 bombe라 메시지도라 피니베 남자민지 보함이 남자도 세나세 주니라 같이 bombe라 메시지입니다. Dzongkha Tsokduna Sundu Geshingebe Nambishuma Nganglam Tomkha Dumisulu Karaoke gi Toten Kansu Gopchi Chunibe Tritache Yuble Nganglam da Denchilu Dumisu Semgadidu. Dibeole Tare Dinchim Chabegan Yumitsugi Uto de Karaoke gi Toten Kansu Nigi Tenlu Lalen Tamnigi Lako Yubime. Datu Sesin Nayamana, the year Minisilla, Nangamula, the Nangamlu, the Mongol Jomita. Tashkang Jomi, Katil Jom, Shun of the Yadama, total payment this year. The Nangalam Nadiro, Tog Lirimchi watching the Tolerim Chiduce, the Hotel de Osunilla. Karukidinga Hema Sachi Beila, Diganti da license, Matawa, the Jacob Ting, the Nalam Togi Lerim, Anzumbe, entertainment, Jen Gachami, maybe that to the Sicily. The Karukizum China Machinda, Midusu, Udu, Tanchi Bideta. Joatensis Zumchi Bella, Shepten, Gokap Zumchi in Belanga Virgin. The Lishimchi only Melange. Dareng Anglam Tomkalu Milop Tonta Chutham Lapji Midate, the Karaoke Toten Kansulitin, Ombob Lejumbe Sosubirewadu. The Tomtina Karaoke Toten Katsuni Tandu Yumi, Dare Mingum Ngayubime. Conchachab Toten Katsuni Tenlu, Tunka Dakjongale, Nawan Lengobika, Chimza Tsugi Katuleya, Mide Nyokmesu Lengonime. Digi Shule Conchachab Tishosu Kandi, Duk Dadin Judilda, Daju Wanzin Lu Piwi Shuma, Shui di Jaji Bedibe, Nawan Topni Man. Janda Nesugitan Lupemagasil, Tinledoji, Nujidi, Stuji, Dulenbewi. Shingla Bemi, Marshu Chilura, Lotosu, Rida Semchin Sule, Sunidi, Nindargi Lachibe Tundidu. Iru Kasa Kame Gyogna Bewachin, Netangdi Soso Chibera Tundiyub Ime. Dia Geog Dina Yubi, Damjida, Jabisa Chiogna, Duchi Chida Shibina, Shungi Pasu Batubi, Lome Rausu, Jimidigi Ime. Tamjida Jabisa Chiugi, Mitsugi, Towadi, Jaluten Jondu Yup Eme. De Pasu Batubi, Lokme Rawadigi, Dari Shinsuna, Chedu, Piduchia, Lalin Tap Magobatu. Dari Lotosu Durendi Yeble, Duchi Shinla Bemitsugi, Lotosu Sundi, Shachia Digop Matembe. Chimkumba Laluchi Chiloni Tongchurulu, Lokme Rawa Guyup Inru, Dari Patu Batubi, Lokme Rawa Zumchi, Pento Masusi Shichi. De Lokme Rawadia, Nankonale, Lokta Yubi, Gibgi Tabdi, Lalin Tabdi Gu Eme. Kilometer nga bemi Lokme Rawadi, Gelyo Ngoshin Sungchop Tewagi, Bhutan for Life Simi, Ledele Mangil Japchu Lendi, Dzongkha Dakchongda, Nyamdil Bedi Gunu. Hamogde tab medese shuni mila, de totoro de lejmi yuru, ta tarna bagi ani bengale diru, te tabga besturu niso kara dut batu, tele kaura ngaje samjonigi nyaha kane minula. Tele ture tuto
pero not jab be jampung to be lejim du usishun tele migi shuktra bes juru rot hemanda tari di panalo lokta be tari di shuche esishuni hema bencha diso tom pap tetle digi mindo te ga sheu kasha disola pura nana umila kadevera chabra te totogi dizum chibo che ga chabja shinle 밥로 새우 가설로 쓰면서 마블레 나나 원이미라 다 쥐가 마블레 밉데서 밥 쥐가 따와줘 진짜 쥐가 된 다음에 참 색디라 ngati a elama tsana judala no goto chi ba chu misola chu chi gus chak thanyala hema byosin ta simiri na tomkhire kya godala churu uisa michanya ke jujubagi hemalomi rodi namse phemathon ditgila Tarigi legildi mota beule geogi gopensu gilamina legildi lejumbera jowachin shumi longa gi chajina zorim zung se me jandane chigi tenlo gasa lechanga dojigi ne chidi string samgi tulimbewi Duntachi gi nesu cherju gi lerim di nechibe pi sau in se shuni kadiche